Razmišljanja i očekivanja su kod nas uvijek ista. Mislim, mi igrači kao mi svi, kao selektori, sigurno kao mi svi u Bosni i Hercegovini želimo da pružimo jednu dobru utakmicu i želimo da pobjedimo. To je sigurno. To za nas nema neki prijateljski utakmica, zato da mi sigurno hoćemo da želimo da pobjedimo i da nastavimo ovu dobru seriju kao što imamo do sad s ovim dobrim igrama i da je sigurno to jedna, kažemo isto generalna proba prije ove dvije utakmice protiv Slovačke, tako da igramo tu sada u Sarajevu, stadion će biti pun, tako da želimo da pružimo jednu dobru utakmicu. Amerikanci imaju dosta dobro i kvalitetnih igrača kao što je Bradley, a i ostali drugi, tako da i oni dolaze isto u velikoj formi tu, da i oni nisu, ne znam koliko utakmica nisu izgubili, tako da će sigurno biti jedna dobra utakmica tu u Sarajevu, tako da imaju oni isto mnogo kvalitetnu reprezentaciju i tako da nas očekava sigurno jedna teška utakmica sutra.